namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impati yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi ngehluku nizothi nginehluku ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesifaye woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima ngiluze into eziningi lots of money lots of everything but ke wazala ingane engasiyo yami ngambekezelela ngayondla wakhathala yimina wangala ngoba sizophumela uraf azamela umina wangigaba ngamgaba wavuka ngehluku nizothi nginehluku ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesifaye woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima ngiluze into eziningi lots of money lots of everything but ke wazala ingane engasiyo yami ngambekezelela ngayondla wakhathala yimina wangala ngoba sizophumela uraf azamela umina wangigaba ngamgaba wavuka ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impati yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi